Ambasador Egipta Adel Ahmed Nagib proveo je u Beogradu 4 godine. Bio je jedan od onih uvek nasmenih ambasadora i prisutan skoro na svakom diplomatskom prijemu. Zbog toga je na oproštenoj večeri bilo dosta njegovih ne samo kolega, već pre svega prijatelja. Ovo su sada moji poslednji utisci. Odavno se ne osjećam kao stranac u Beogradu. Ove 4 godine su mi prošle kao 4 meseca. Uvek ću se sećati Srbije kao zemlje gostoljubivih i prijatnih ljudi. Ipak, za ove 4 godine radio je, kako kaže, veoma naporno i veoma je zadovoljan. Radio je i sarađivao sa vladom i predsjednikom Srbije i naravno sa narodom Srbije. Zbog toga su veze između Egipta i Srbije jače nego ikada pre. Kao najbolja potvrda takve saradnje, Uskoro očekujem predsjednika Tadića u Egiptu. Dogovorili smo se da ćemo se vidjeti u Kairu na prijemu koji će on tamo prirediti. ovako govori svaki diplomata, a nas je interesovalo da li je privatno zadovoljan. Veoma sam zadovoljan. Dosta vremena sam proveo putujući po Srbiji. Mogao bih reći da sam svugdje bio. Pomenuli ste u jednom razgovoru da ste odmor proveli na Zlatiboru. Da, na Zlatiboru i na Kopaoniku. Na oproštajnom prijemu u Beogradskom Hajatu bila je i Nihal Gamal Eldin, predstavnica turističke organizacije Egipta, koja radi u Istanbulu. Iz Srbije smo imali 25.000 turista u prošloj godini. To je 24% više nego u 2007. što je fantastičan broj. Ona je prvi put u Srbiji i bila je na 31. Međunarodnom sajmu turizma. Nisam znala koliko Srbi vole Egipat. Oni sa kojima sam pričala kažu da su bili po 3-4 puta. To je sjajno. I na kraju smo Adela Ahmeda Nagiba pitali da li je naučio naš jezik ili bar neke reči. I can understand very well, but I was hiding that. I can't talk so fluently. Why? I didn't practice. I didn't. Last time. Tako o Srbiji govori Abdel Ahmed Nagib, ambasador Egipta koji je u Srbiji proveo 4 godine. Po odlasku iz Beograda radit će nekoliko godina u Ministarstvu spoljnih poslova u Kairu. A šta je bilo na diplomatskoj večeri, eto vam ovoga puta po diplomatskom protokolu nećemo reći.